Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Watukufu lumba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yalijali joka na heri duniani yalipone shari shahu wanadamu wapeu he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajali ya ukaya izurambao ziungane na solution haukaya zindi zora johanza hason sipia zindi zora jo kusudia hason sipia zindi zo haina mwana mkomori hau mwana islamu ya johanza zenjema zishimie harmwe malaho ya hatu kheri na baraka ikarmwe malaho ya hatu watukufu wa jamalif gamina sujet raru zilo très important sujet raru zilo très important ikao ikaramba sujet raru de ukaya ze sujet ngizo hawinji shenzima inu sujet ya urgent enzima inu sujet ya urgent Mwenyezi Mungu narpone shari wa alaikum islam Muhammad mana Mwenyezi Mungu arpone shari Mwenyezi Mungu arjaile ejoka na heri duniani yarkusudie kheri na baraka rasi rezifami za hatu ho hanza hahi rabbal alamin Mwenyezi Mungu ajailuka ranyi ruwana hanyu rezifami za hatu rezifami za hanyu hason sipia likiwandwa heri duniani wa alaikum salam kanabaya wa alaikum salam mama Ayan. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Wa alaikum salam longueur Ali. Wa alaikum salam à vous tous. Mwenyezi Mungu na rijali joka na heri yalipue ni mabaya nizi ajali zijendao ya jailie likiwa manga rile manga she manga itirile hason sipia ho hanza hai rabbal alamin haukaya ngasina message zilon raro si message mbili message zilon raro message zilon raro nzima ya urgent na mbili comme d'habitude ikaonga rjurwane ili zichange narambe nezi change ye mwenye changement Mwenyezi Mungu Jabbar. Wa alaikum salam Ibrahim Saidi et mwenye changement Mwenyezi Mungu Jabbar Shati Turam. Oui, bonjour à vous tous. Mwenyezi Mungu narjande ejoka na her nyimlo TikToku na mtapote ili ema ibiwa ewa peu ye makalboshi watiji wa signale ye direct nyimlo Facebook na represe cœur bani wonaka ya de temps en temps ça bloque ya de temps en temps ça rame hasibabu do wanadamu wa peu watukufu wa jamalifu gasina sujet rare zilo très important ikao nyimnangalia mlo TikTok alaikum islam mama Nadia Massar nam partage s'il vous plaît wa alaikum salam ramulati subira watukufu ngasina sujet rare comme d'habitude wa alaikum salam radio Koufour mon frère na partage ngasina sujet rare zilo très important et sujet yenzima oyim nzadze ikao hende harenge mwana mwali ye mwana hakana 2 ans na mwana mshe ye mwana hakana 2 ans ye mzadze oyim nzadze mkomor ikao hazalihani habushin haja hunu depuis très longtemps hunu Faransa wa alaikum salam muni wa hera haja hunu Faransa rangu bushini Mwenyezi Mungu kaja mkusidia mna mwana hata haja hunu manga kaja hunu mna mwana harara yemjia banda ngone ya ukaya saspure yake kazaya wa alaikum salam Asia Mari yake kazaya ula mzaza hatu mwanamsho hatu ika oblige ya sihe komor wa alaikum salam mami wahe bonjour à tout le monde wa alaikum salam s'il vous plaît ze salamu rivia nyimlo ya bona mjibule ze salamu au kakaido hanza continuer do jibu ze sujet garjo ani garjo danganya ma ze sujet même si ngasina ze maîtrise si kashinira danganya raili rizoya hohamba watukufu ya mzaze woyi hasihi abo hede komor ili endia adapte na mwana ili endia range na mwana hede komor hede harange na mwana hanambia ila 2002 2003 je pense 2002-2003
Oui, c'est ça. Et daringe mnamwana mwanamshe hula mwali. Kajamhula, waelewa na daina famia mwali na mzaze mwali, wina Sufdin Hassan bonjour. Na mzaze mwali ili ya renge mnamwana ula. Ili ya nikiwa mnamwana. Mzaze haku mwali ikaonge na wanawenji. Wa alaikum salam hajimbe swale. Wanawenji, oui je suis Kariboshi. Wanawenji ika oblige ya mzazola ya kubali. Hani ke mzaze mapesa, she mapesa yao kajamliwa. Ima pesa yao kajahule mwana. Waelewana haukaya ya mnike mwana. Mzaze ngu joka enjure mwana gujo mfaidisha. Mzaze mwana. Abase mwana ngena 21 ans. Oui, ngena 21 ans, c'est 2002 je pense. Hanaba 2002. Abase mwana ngena 21 ans. Subhanallah. Bande mwana alona 21 ans. Wabuha mrumengu anzu ya mloze dans quelques jours. Yemanyanya mzazahe we yam adapte ulohunu manga. Habe hafiki na kwa mkwa. Vanuwa we hurengwa hamasahili na nyigangi. Yemhuangu hende mali we mumali. Wetimgazija. Yemhuangu we mzazaho hulelo. Uhabali ya masahili na nyigangi. Hende hula hende usuma mzazaho. Mzazaho kajashida ya haraya. Hajihunru hakubali hahunikai. Na hiwa wengaodaho ni hunu. Shahuzingarwa ni masahili subhanallah. Uihari hazayange na wana. Hahimilia ye mwanyanya mhuwahe hashari. Ya tuzaya hajaya mlatizie ula mwana. Abasari zambao ye mwanange nivi ni konu. Hajua hatawa na weka ubidi alolo atihali. Garjo hujar detaye. Rizilani ruonesu wanadamu waluna zero hombi. Deuxième sujet. Mwana ya zalwa hunu mna mwana msheikao. Nzadzaha hekatsumona. Gasina 2 semaines à 3 semaines. Na mzazi hakana mtsango wa 15,000 euro. Mzazi hakana mtsango wa 15,000 euro. Katsuone mapesa wangu. No mtsango ibidi ujuhe. Yele sisi linu. Ye mwana hahe mwana mshi wa âge de 18 ans. Katsuone hapanda 3 semaines e mapesa katsuone. Yabu haini mrulo na hikma ye mwana de yarenga. Haparwa e telefoni hazimi. Bisenge na telefoni ngaji na ngurumio. Ngarjo hujar lance message. Hauke mzaze oyi. Do ukaya owandu ikawa mnike mapesa wa amini ya ukaye mapesa kajala. Haukaye kado hule mapesa. Ye kado rumie mapesa. Uwa mzaze amini fulo ulohunu Marseille. E mwana hahe katsuone hangasina 3 semaines. Ye 15,000 euro ketsuone. Ya wa mzaze haelewa. Hoja wanu jorongo wahindu. Ye kutukaka ngupatsu mwana haibu. Haukaka javumo manale zina. Cho wazaze wajua wana wa kontrolo wana. Hauka mwanango jomza ya umlede ya bakivala. Uonekai mwanange saji. Na wale mwanangu longo fikira zinga junu homonziani. Ye mwana hahe uo mwana ikao hata ye 17 haka honda shioni. Ye 18 haka honda shioni. Natsoi hajua harange mapesa menji ya mande helilo. Hajua hata wakatsuone. Ngajua hujambavi arma e sujet. Ye sujet ya raru. Ndio randi sao ngejarmaze sujet zombili garanzao msaada ya mwanamshe tsoi yafanya upeu wa rohombi ikawe mwanyanya habali ya mwana ulo mwade ikawe mwana uo yentsingo katushida ya isi hawazima gena problemo hitwani ye mwana eka mrugu mangalio mrugu ono hamamna mwana ulona mezi na uo mwana satimizi 3 wendo ye mwana uo katsuhua wala katsufubiha shangi hamamna ibungu ikawe mzaza hahe habiri mayoti habale mwana hede mayoti yendi yatsahenamna e mwana ula banda yentsingo ketu zingara habaki mayoti harumatambu wa maore wa mbeha la Réunion wende habaki la Réunion wa mbeha hunu France haja hangarie mwanyanya hunu Marseille yede suji ya mwando ikangari njia hangalie mwananya baada ya transfere wa hunu ye mwanaya jila pita aliangaliwa gedeye na ye mhuwahe hunu Marseille ye mhuwahe hamtowa hondani bahari guwa tabisho guwa derange na we mwanamsha ikawo utsona mbamru ikawo weide mrikawo ya lonae weide mwanyanya wa mbaba mzima mzaze mzima hamtowa ndani bahari guwa derange bahari guwa mpeshe
ya mlikao ulona mwana ulomwade. Subhanallah. Yenduza wamru wodi arede hamanadamu manzaro hombi. Yenduza wamru di arede hamanadamu ikaw wapeu, ikaw manamshewoi. Giharuma tambu gejomke nishi haze fami fantomu. Yeze fili neza fili wambe ukaya hai botira uhari patsaibu kajampatsa naibu. Kabjurdi tinarumambien. Mzade wa irijuhanza ukaya harengwa ni mzaza hatu. Ikaw mzaza hatu uo yoka harmu mraya wa plaskafu. Karna uvumbua ye mzaze uo yoka harmu mraya wa plaskafu. Harenge manamsho hatu ne mnamana hahe ikaw nge mwade. Mana ulona turazasho umangalia ngojofikiri kaula mana ulona 6 mois hau 5 mois. Ikaw rijuhanza haina manadamu Islam. Wenji kwa jobe na juha fanya hazi wii hajuhanza juhenda fanya hazi ye mzaze. Yemna mwana hamandu wogucho mhetizando. Oti mwana ukonsi ulona turaza. Shawo mwana ikaw ya sare mesheha. Ulo mwade ikaw ye mwanyanya mzaza hae hamtowa hodani. Emanyanya mzaza hede mwanyanya sa propulsori hamtowa hodani baharungu wa derange. Haro wana hae kwa tujibu wane mana irewe wala subhanallah. Eske uha juhanza ikia za ya irewe? Eske uha juhanza kaza imana ikawo uani ulona tambu ne mana rangu yenda mayot ya tula mayot hata ya wasuli ila renyo hata lawe la renyo ya jiabe honu faransa womana ikawo ulo mwade ikawo kaani uwade kautimangu ema doktor wambeha hunu ilu solution. Rejuhanza haina manada muisilam ulona roho manza imani yemzaza hatu ikaw ya mrengalo denae o yemzaza olomru mduhaz ikaw ya ukabo waeche hamrenge ya kedenae yabonga bjo ya ukaya yemzaza weti mrajokoshida msaidi mna mwanawe rijohanza haini manadamu ze famizinu wadosi kiti hazemuo haukaya dabu kamikado benu wa mru shano mbenu wabanu atomjiwa hahe wajojonela nai risaidi haini manadamu ulona baike 10 euro 20 euro rifanye risaidi ya mzade woi ne mnamwana hae ne mzaze mrundu hazi kaudia eberge haukaya ze famizinu lewori jarfanye mesajino karja mvumbu wa zina shabanda mwa joura mwane mhuwa he banda hamtowa hondani ye mhuwa he hamtowa dene mwana na mrohe mwede zanyo Wengenando ya boba ikaramba gajujar la umulwa hufanya naibo tiramu kijabidi uambe ya saidi wane n'importe quoi haini mrulo na roho nwana shohang wajaza hang mlohunu manga naranzane bemfaloti demfamaudu woi mwana msheikao baike hotorohenda fanyazi kana ushida rohenda fanyazi hemna mwana hahe ikao yensingo ketuzingara ngemwadi ye famia hemwahe hamtowa ikaw katina anta ye mangainu ijaili menyeza akili ulu ya ukakonyo nzima ranzane ribenzane lirende hama fantom na magale mwanada muhamadoi ya ye mwanyanya wa sa propulseur ulona mwana mwadi aduanga uka wanahangu kwa tu supporte mwana uo wanahangu kwa tu msupporteni roha wende zaho ya tuwe mwanyanya hobonze ho binadamu hatuswa komwe hunu manga si lihena mbandu kwamba solidarite si wanzana serari mba panse mkomoni ya lula la hobonze haye wende unipa renderange va au diable jamais wakambaba ya kaudula lobonze afugabanu Saint-Charles ikawo wonge na wana hae hunu tsirongo wa banda tizamba wa hunu mruhende hamrenge wahundu mdu hende hamrege na wombaba ikawa uluna wanahe waluma infirmier wanahe wasa waluma jeshi hasibabu ya Mwenyezi Mungu baada tirungu atifanye mesaji na mbaba akaudojika shewika na uzia gamian direct di mana nukupieo n'importe quoi. Je coupe parce que je suis en direct. Banda tizamba na mbaba wa yoka hadoka de armama bango yahe dene mabani hahe boulevard nationali gamaze hata wakati masu ya jonjia wala la hende Saint-Charles hende hanjia kwa wazima dene magata wala halala yao banda tizijua tizirongowa wallahi wabu hamdu hende hamrenge na wamdu ulona wana ya zawana wana waluma infirmier wado ulona wana ngira mbewe itsuna wana. Wa alaikum islam mama chérie Marie Yusuf.
lijohanza hao binadamu hatubuwazaze baraka mlohuru Faransa yemfale otide mfamaudu na risaide mwanamshoyi ni mnamwana hahe hate mhuwa he ya ishiye vidoini ya doku suri heroho ya jo ya ukaya nduzamru tsiuronvi nana mrujo ufaidishi wa nimrikao tsiwa wazima na ye mwanyanya ngehunu Marseille ela pa honte ya utowa mrikao ya bala mwana ulo mwade ya fanya misafara shiwina janara nguma yote hata la Réunion ya biwa hunu manga ya jiangari mwanyanya hunu Marseille ili ya soanye mwana ula mwanyanya halide ya naruhombi hamtowonda ni bahari ngena mwana ilewe mwana ola nguderanjo wana hai subhanallah msidiwazi ya ukaya wenji wazalwa na mvuu na mihono wanyongoha na mnyezi mgoha wabeshama wadi kwamba AVC izo dizo njwanza wale ubu mzaze wewe bumana mshe wewe gorongo kema nyanyuhange irewe imwana heirewe hudi wazaukaya wenji wazalwa na milu na mihono wakana mvuu wakaushida wenda na mnyezi mgu jabaru hawabeshia mawadi kwamba paralize wa ukwa jazanza hawabeshia mawadi kwamba tasio wareweha hawabesha mawadi ukohamba ani AVC izo kwa jazanza alafungo teshe yobo udamba ukaya wanangu kwa tusuporte mwanao ye mwana ulo inosa irewe hajuhanza ya zaimana irewe hajuhanza zaimana ya balima wadishiwe na jana alafu mwana mshihamada wetapa anto kutuhudiwa za ukanga siharmansi kao gabo zo reglement de compte hudiwa za kajomkinisho wana honziani wabahatishwa bal perdu eizo kutuyelewa kuturamba ukaya rohombi keza ya lulu yode mana uzuhamba haini mwanadamu mzaze mzaya mwana na haina mzaze hulongunu maanga haraparilo mala nhoti pia ye mwanamshe wa iharengwa ni mzaze wa imani wa roho njema ulo retrete mrumdu hazi ikaungiyoshiwa echi hamrenge ya bakida naye hasibabunda mina mnyezi Mungu raili titahe mzaze uo ezula johanza hini rijohanza haini mwanadamu Islamu hauke mwanamshe wa habale mwana ya jaharma tretma kana ujua yambe ngurote mwana idafanya mna bricol gebidio ya hunre mru yambe nunu yambe gugarde mwana shadika gena posibilite katina posibilite rili menji rirumia menji ridabanya menji na risaidi mzaze ulone mna mwana yatima mwana msho ikai mhuwa hea mtoa bala alaka mnyezi Mungu gujo msaidani gujo rusaidia haukaya ye kamali ya rumi ya duniani eka ani sakara zifanya duniani ye 10 euro ne 20 euro ne 30 euro rijo saidia mwanada Muhammadu ikao gerejete mwanyanya hamrejete ngeharuma tambu ngehunu Marseille ngeharuma tambu ngeharuma souffrance ikaunga amini kesu ye message ne manyanyangu jojo hamuo ye manyanyangu jo njerohombi gujo kusula juma mbale kui Mwenyezi Mungu gujo pinise bo mzaze wewe haukale kalima wala mbe wanangu yodi wamado wanangu kwa tusuporte mwana huo ya latif subhanallah ye mwanangu wanangu kwa tusuporte mwana irewe huo kwa tumsuporte subhanallah ibanuri kedehu ibanuri keje ye manga itsuka ujari tsabazeze fami ebanu manga itsuka uja imenyeze fami vanodof kiruka ya manga inu ikansi haufisidi fuaheze mariage kabati mlume wa kweli kabati mlumshi wa kweli shagarja ka uhatsuka ya baikende nduza mru harandi hana rohombi yabonga bo suje mjoka ujwa kenduza wa mluge na rohombi de suje ya bile mjoka ya baba. C'est pas bizarre. Yesu jojoka uyamba abasa ya bili. Yuda nduzamru ya reda mruhombi ya bomti shangaye. Haukaba ni problemu. Wanu wajundo ni makita sineze nyumba. Walona ze nyumba. Gwa unaukaya kabana jago. Rikana wenji na wenji. Sikana mze wa hangu. Ikao haka hunumanga. Sikana mze wa hangu. Mwenyezi Mungu gujo mrehemu ya mlazi vajema. Bupama leo hamadu. Papa. Na. Vale mzo hatu la fajuzi hamadu. Endo. Siwa sisi wale dobi. Atodo parambaba kwa watoto. No tsidilo bwa. Baada Mwenyezi Mungu amtamani juzi. Mungu gujo mkofila mlazi vajema. Hapo mji mtukufu wa uziwani
likada Sinai huno ikawa katikati fanya message mahajana ya mze ya hafa huno Marseille wanga dofike kaulandae atai hajahani paramba butule ban hufanya message katifu na bonjafa simwambia ukaya asheti ndawe bupapa vale mze na kamvumbwa mze kadha shati ndawe so Mwenyezi Mungu hajaham taman ikawo ledzina laha hilo jango ishalin tralia doanza mwabinuke mwanadamu shino hendo ya Rabbi Mwenyezi Mungu jomrehemu mlazi vajema inshallah na mwangali kao mwanyanyam ruguro dona rohombi mwanyanyam ruguro dona rohombi mwanyanyu ya jamwade ya jana tabu ikawo heli yaliyo haina mwanadamu jomo na hajunjia imani na santima ya mrenge ya mlaze wohuono ukaya ngomto buje bubudu wohuono ukama ngomto subhanallah watukufu gamparo ni wazazi wanzaroho njema na irumbi mruna tikane 20 euro hatoposhoni hali hasaza na ngina manyanya ulo hamu matambu na ngabo ulo fukara na ngabo tsoula mbahinru wallah mruna tikane mali hayeha hafuziliwani mabundi na wala ngina manyanya utabio rijuhanze mzade woyi ye mwanamshe woyi ikaw hatowe manyanya hobonze bahari manyanya ngena mwana ulo mwade owana haye kwa tumsuporte ikaw mwanamshe woyi ruhungu mzazi hamrenge ngedaye naye harumu mraya wa plaskafa ruhunde maisilamu wa ruhonje manani ya njema henu ujo kusudiwa gena 20 euro 30 euro risaidie mwanamshe woyi baha jojo enda fanyazi shade kaha hunununu ujoshidangale mna mwana uo katina kirtasi mzazi haja akana kirtasi ya he mwana banda gunadaje mwana gubale mwana hundu la pitali kirtasi kaudi yani kiwayo jusqu'à maintenant que jare nuvelewa insha Allah ya mwana nguangaliwa rijuanza haini mwana damu islamu haswasa ukanyi mnangalia wenji nyi wanawashi nyi wazazi wanzairumbi unizamu nizari mlagonzi bonjour hai ni mru ya uneo ya ukaya ye mfale oti de mfamaudu wei hanu hane fami na rimhimili an 100% rijo paro wanadamu oti pia mlo hunu faranta kamil risaidi mzade woyi mzade ulo mwade ulo harumatambu ane manahe alo mwade ya lo harumatambu ulo ngor ali longue vie à toi mon frère ulo haruma tambu ya lo haruma souffrance ye mwahe ya mtoa ne mwana bahari ye mwana ngemade ye mwana ngeirewe ye mwanyanya mzazahe ya mtobo nzidaharo wanahahe wazalwahu numanga kwa tumsuporte ye mwana irewe subhanallah Mwenyezi Mungu ujujali mwana wongu jojuha ngujo nyongo sha hewa zaze mzaya wana wenji wafuma mzaya wana wenji waribadingo wenji wahanyu mkawa nono mpeshwa mawade za avese izoka mjaza nza ngerabe mwanadamu hukana rohombi subhanallah Mwenyezi Mungu naripwene shari Mwenyezi Mungu naripwene shari Mwenyezi Mungu narilike musomwe ya Rabbi Mwenyezi Mungu jali rubili wana ukari jahunu magaga jakabidi jeri sambazane lijahunu manga kabidi ranzane rivenzane pourquoi rahima asopwe harohombi mruwa yatsohanza yaonendu zahe hauye mananya mwanadamu hamando iya bali rohombi asopwe yatowe mwanamshe mwanyanya wambaba mzima mzaze mzima na mwana irewe ulo mwade ya watobonze yendo gonowe mwanyanyu wazalado na yu mtoa esengo aminikanga bojo msuporte oui ngabo wando jo msuporte yode mana ikangar paro hoji mlufaho wa komor heni ulona mbanchida radi erora 20 euro na tsone nzuru hosaide mwana mshewoyi ili ya okipim na mwana hahe yanike mwana hahe mbahinru yale ni angalie mzazi kaudu ya mrenga ye mzazi ya mrenga we mzazi mrumduhaz ikao yo ukawaeche haono ya ukaya gukonsida wenae oui amafi merci beaucoup gukonsida yenae ya bongar aminoke mzazi woka na ushida ya okipe mwana mshewoyi umokipe de ukaya bakide na ya hundu babahani ya lale ya bor johanza mnariadi kao yemzade ya josaidiwa ya lemba hindane mwana ne mzaze inshallah Mwenyezi Mungu anaponisha mwanadamu wa peu neze famille za peu neze famille fantôme yemanga ijali menyeza akili kabati hata imani ya pas de sentiment
Wakomori watukufu, Mwenyezi Mungu nalipone anjoju wa ntowo nimero ya hemzade shanti na utuwa nimero ya hemzade au kamkomori hanza utunda zenungu za hanguzo uka diskre mkomori hanza utunda mkomori hanza uhamba ya ujukanza msaidie ngujo nanzishia en privé ya ujukanza msaidie ngujo nanzishia en privé tina utuwa nimero ya hai jamais ujukanza msaidie Mwenyezi Mungu ujumanzishia en privé. Watukufu wa Jamali Fugar Johar et deuxième sujet. Deuxième sujet ya kansi heron biya hem komori toujours. Haso Hassan den luzamru wa peu. Watukufu wa Jamalif. Ngar Johar sujet ya hem wanam shohatu nzadzahatu ikao Hazalhani Habushini. Banda Hazalhani Habushini habaki hula hakahalolo anemrumme. Hula kajahunda mwana, hajahundu msafara, hajahundu manga. Shayi mgazija. Banda hajahundu manga, mzazahe mwana msheoi. Kajafa mzazahe ugemdu mdu hazinge kumori. Hajahundu, halolwa. Banda haransuane mrume hakabushini. Hanzamna mwana hata kajaparisa. Hasihi komori ila 2020-2022. Hede hula ilienda tsahimna mwana. Haukaya toma mru mwana. Rijuanza kahina manamshe utsuza ya insha Allah. Mwenyezi Mungu yawabe wana. Nana nyi wana shangura hamatsuhunga haumtsona. Wana na mkane toma kwa Mwenyezi Mungu gujombani. Haukaya ngasina manamsho hatu. Hakana hafanya mariaji. 25 ya mariaji. Kajahunga mana. Mwenyezi Mungu kajamkusudia. En 2022. Hanjia harma zedu za fundi watu. Baiki wangu wajo utabianga jo uzamba. Zedu za fundi watu Saidi Muhammad Jibril. En 2022, emana mshawa hanjia, Mwenyezi Mungu harikusudia zedua, hazaya majumeli, haruma mariage ya fanya 28 ya mariage ya tuparo, renga ema doktor wambaka na uzaya. Mwenyezi Mungu hambaso abu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu do humrumana, shati doktor. Ya wahaini ya tuzaya, na juse manza ya ombe ba Mwenyezi Mungu gujombani insha Allah. Haukaya toma yamru mwana. Watukufu manamsho hatuwoi hajasi komori ili endi etsahe mwana. Haukaya hanzaya zai hata Mwenyezi Mungu kajamkusudia. Hende komori hauno ya ukaya vomea ya njie haruma imasiwa yo mararu ya ngali vanu ikao ujunga mna mwana. Hanjia mwali haja parisa hende haruma fami ikao mzadzolo na wenji. Hadisine mzadzolo ukaya mimiuka Faransa, mimgazija, njahunda mna mwana njuhanza. Unikim na mwana uokutsuni bakutsuni uliza ba laanla ke mwana gujo faidisha laanla ke mwana gujo huleje s'arrive c'est normal neni bale mwana nende nimbale onda Faransa ba laanla ka kanga mdamina gujo sitile maudu ula mzazi mwali ula kajaharaya harengi mna mwana bala mna mwana mshihamnika ye mwana haka na 2 ans mzazola hatu wa mapesa mnika shaka jahula mtujo shangaya kajahula wabakisha unanya na uanzaani wabakisha unanya na ubinadamu wakiwazima. Habale mwana hajahunu manga. Habale mwana hajahunu manga en 2020-2022 ye mwana basange na 21 ans. Je pense, ça va baisser le 21 ans. Bandange na 21 ans la mwana hahungundo la ya bidia lola dans peu de temps si hale ye manyanya mzazaha hewe yulo timzazahe mwenye humzaya de manyanya mzaze we yem adapt yuka hunu Faransa banda katsuile wanada ene manyanya habala fitina haparemna mwana msheola ya adapte wa ulone 28 ans ikao katsuona mru itotsudo la kaola mzazahe na abonge na mahadisi kao yo ujwa upara mzazahe mwenye humzaya she mzazahe mwenye humzaya harengemia di mwali kaka na uparo jumambia kami mzazaha na abo haka wapara ola ya adapte hamba ukaya inu famia hangu tena weitata waha ya borele wa ukaya kajarenge mana definitive shangwa una ujamaa wa kiwazima na kiubinadamu ola manyanya mzazaha hewe ya adapte ulo hunu Faransa banda hajwake mwana wenge na njema zijoka umuhura tsihale vanu mwana wengu joka ulolo tsihale vanu mwana wei hahundu mrumme waziona maji nguju ya mlole
ula mwanyanya mzaza hahe weyam adapte hasiyabu hapare mwana hamwambia ukaya antuka wati mzaza haho mwenye uhuzaya weheli yakauhurenga hanyigangi hosoma mzaza haho uwede mwana ama wambaba mzima mzaze mzima hasihikomori 2021 habanya hafanya masahili na nyigangi hende mwali hende suma mzaza hao hajwaka mzaza hao kana uhukubali mzaza hao kana ukubali hafanya masahili na nyigangi ili mzaza hao yakubali ya hunike mzaza hao haunikaye subhanallah subhanallah ngawe ule hitima ule mahitima ukemanyanyuho habala nyigangi na masahiri hoheda ya adapte mwana subhanallah sekue piri ya mwana wei kajasante kajarambu wa ya ukaya no wei mzaza hahe shahaju hahaklawa katujomba bani kaudu ya liyo yemrume bahe yemrume katujomba bani kaudu ya liyo haukani Maria Jarange chez mwana hakubali mzaza ha garma miyauni bo wakomori wanzaro hombi bo fami za pewu ye faida wa hunrahindu wa mrika uhuzaya wanagawe na wana imanyanyuho kajazaya huja jomla tizemna mwana mzima mnyezi mgu ya mba hauka wa mnyezi mgu ya mba haukaida mkusudi mzazi ola ya kubali shahende wabali ya harima mzazi ola mama hao uo henda ya uadapte wati mzazi hao habafanya nyigangi na masahiri hodoso mzazi hao mumwali mzazi mumwali jusqu'à maintenant nge kontane mzazi woi wala kati haruma fikira mbi hoso mzazi ngu amini kawe mzazi wa kweli haukaye mzazi kawaranti hende hate mzazi woi hawashie mwana hahe woi hamashia babala jumba homjini hawo harditse na yo usaidie mzazahi mwanawe biologik yo msaidie yuho mali hata hula hawasaidie hata wawahamba nyumba njema hawakaizia mzazahi mwanawe iduka ya wawe mzazi wa roho njema we mzazi ya hide mwanawe we mzazi ya nze mwanawe we mzazi ya tule mwanawe roho yahe ya manziza hauka mzazahi biologik kajamransi shayo utunda mzazahi mwanawe alafu wewe bonusumbiani halafu wewe bo fantomu huono ya ukaya banda gawe na wana gumano da wone mwanyanyuho gowedo wa mlatizimna mwana ikawo ya mrenga umlelo wisalam bienvenue subhanallah Mwenyezi Mungu naniki khatima njema Mwenyezi Mungu anike mwisomwema mwanadamu Muhammad we mwanyanyuho jukaka akana bezu ya zaim na mwana mwanyanyuho akana bezu ya zaim Mwenyezi Mungu kajamba hamkusudia yendie adapte mna mwana haukaya depuis longtemps katunra mwana hakubaliwa hanikiwa mna mwana hate mwana rangu mwana yakana 2 ans hata base mwana gena 21 ans hata hamrume gwanzu ya mloze dans quelques jours use yabo wa mwanyanya mzazi adoptif usubuti wende yabo wapare mwana uduma bia ukaya woti mzaza hao ya huzaya na bale mwana ula hakaudula ulia mzaza hahe yopara mzaza hahe mwali tanke tata tanke fami shahusia budomba ukaya ashe wohenda ya uadapte hafanya nyigangi habalia ça c'est quoi ça ya latif une rohobinda ya bekarma ze famiza la latif Manada motsuja ugashe mahaba ya mwana depuis akana 2 ans hate mwana luna 21 ans wende wa gashe umlatse hatendo la mwana ya juu yaka uyamba katsone inu no hobindai vous jugez les gens au lieu de ya ukansel jisome edwa rijizunguwe Mwenyezi Mungu yarihifadha sonti pia Mwenyezi Mungu yariponeza rombi kado lonizo haukasonti pia ngase unumanga gasina zero hombi ganyina zero hombi de juger quelqu'un juger toi-même d'abord. Regarde toi-même ce que tu fais dans ta vie. Chandu zawam lwa kabidi mke konyonzuma mke wadzima mpartage wadzima mbakisha na rohombi. Yemanya nyuho yasi abwende asome hitima ya hureme. Wambi ukaye na rohombi. Heze rabu wahanda. Et moi monsieur jusqu'à maintenant. Yato ujwe mwana hingedaho. Luzwe mwana kajelo ya ukaye non c'est ma mère. C'est elle que depuis que j'ouvre mes yeux timono wende mzaza hangu shajundu kweli hajua hata wahendeza heze fikira phantom yafanya ugangi ndawe mzaze wao wafanya nyigangi wakauja umenye mwana we esprit umtsabaze umtole soma mzaza anafuna mangale nduza wamdule nguro ndo mndu manzaro hombi yenduza wamdule nguro ndo ho shetwani
à ce point, ta sœur, ta propre sœur, Mwenyezi Mungu kajamba, mliwaza kagani na wananyoti pia. Gamjo wane deuxième sujet. Et troisième sujet, mzaza mwana hai. Ye mwana hai hamfanya. Mruju wa uani, mwana tiduwa mlia mzaya kumhunra maana. Wahunrao mzaza turamu ya wahunrao mana, wahunra olo karibu na mimi ngami loin. Je suis très loin. Je suis en France. Ma mère ngemoroni, mama hangu gobasha. Wajuendo basha, e mazababi walo basha, wadu wajufaidisha mzaza hangu. Matura muyore ma wadu wajumjusa. Tout ce que je dis pour que maman hangu ya hunrenro, maman hangu wanade ma jom sitiri, maman hangu wanade ma jom manza, ya wanade ma jom stehi. C'est pour cela que tout ce que je dis, ni wanade ma wajomba mdahukana baraki mwana hoi. Alafu wanade Muhammad anyiholiyo ya ukasudan. Rike konyo nzima, mbali ya rohombi na upeu, hosomaze fami, ya ukamsajaja, na rohombi na umenya, ya latef, Mwenyezi Mungu aniki hatima njema, zinu fami hili fami fantomu, kutsuna tapa ant, o wanaha honti pia ngwa jo hutawa insha Allah. O wanaha hoa wazaya bomzaze fitina, ngwa jo ujo honti pia wadunge masakala vawende zao. Riwone ukaya, banda huzaya huwa hundumana. Banda huzaya huwa hundumana. Wanga wazayo wana waratsuende zao. Wazazi wanga wabiwa maison de retraite. Wazazi wanga wana watlaondeza warantsuma lahon. Wazazi wao walio hanga maison de retraite. Walio watongo retraite wani wazungu. Watongo tsambula ni wazungu. Watongo tsambula ni kabila zinrojina. Ni wazazi hatu wakaomba Mwenyezi Mungu wana hawa wasitiri. Haukawa usilamu hatu. Nana wazazi hatu. Ikawarizaya. Hatambu na mashaka. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois de souffrance. Dans leur ventre. Dans leur ventre. Souffrance. Vomir. Mluka tuja ulala gauche, mluka tuja ulala droite, ula mzazi hatambu, za mashaka za grossesse, yende hata ya huzae bomana, ya hulele, ya tsuhuransi, waliwani mabibi, hawaliwani makafar, ya uporte dans ce bras, hata ukimwana damu, hohuja finalement, wenjo waransi wenda zao, na zila pia mzazi wamba ukaya, gamuhulele ujo unilele bomana, hohulela bomana, ujo ulele mzazi ho hingli. Le wakati mzazi yastahamili grossesse ya 9 mois de douleur et de souffrance. Hata ya jia huzeka jahi sawana, ya hu change couche, ya hu apporte dans ce bras, ya hu nikelebelelahi ya hu hamsi. Finalement, gojo ubehe mzazi hu maison de retraite, wa mrensi ya karma tambu. Ye mzazi Mwenyezi Mungu kajamba. 16 villes parce que ça remet dans le 50e goendo. Subhanallah. Subhanallah. Dans le 50e ngowendo. Ngujukabo déjà range wasul dans le 58 abokana uzaya. Regle hazia. Yengo jo menyele mna mwanamzima ida ya mrenga ya mramvu. Gojo menyele mna mwanamzima ida ya mrenga ya mlela. Gojo menyele mna mwanamzima ikawa hamgate depuis pété jusqu'à maintenant. Ujo utle fitna umtsamba azile na mzaza ya Rabbi. Umtsambaze na mzazahi ya mlela ya Rabbi. Ya mzaza weji ala wetsozi lendela ke hitima na badilo sunna mwana huo. Hauke mwana wezo yafanya kajafanya wanzaha. Ndabu wabalale fitina bo mzaze sharat. Wabalale fitina bo mzazi wa peu. Hahujajo umenyele manyami hoika ukatsina mwana. Huzayo wana shakuja mzalia. Huzaye wana shakuja mzalia. Haukika humzalia jukomwambia ashe utsede hu adapte renga mna mwana mzima banu ulele sha Mwenyezi Mungu onesa ukaka humika mna mwana mzima harmu wana hao utsojo humbo mwabi karansi mwana wangu ya Rabbi mwanadamu shinu hili mwanadamu shinu hili mwanadamu numbaindwa mafiti. Moi je suis là, je parle, ça se pourrait ni roho nzai umishe tulamu hafuma zikaza bahanu qui va dire non. Y'a ou réclamendo. Y'a ou mbati jaondo. Parce que je suis déjà partir. Gamjon liwaza. O usuku mjoe shelea. Do usuku wajono jiri makafa mshatu na muka jazamba. Na mkira vinyi fami fantom. Lirenso upe unezero hombi. Zintilongo za hamba. Unumfaraka. Unukrimu. Gwanzo manyanyo ya fihahamu. Baada haka na mnamana haka ulela. Na we mnamana ikao ya manza ya manziza. Ya mrenga depuis 2 ans. Ya fami ya hema na we mzazahe biologique. Uonge contente. Haukangu juka ya hele manahe ya liyo. Kaja joshi da masuli chevala.
Ya Rabbi, badiro hombi wa peu. Badiro hombi wa peu. Ze famiza hatu zilandi hanaro hombi. Mbaki hauranda nanayi. Subhanallah. Yemzazu ya basajuka unjawu ya fiha hamu. Banda kajazaya. Haka uhansi ukaladi mna mwanahe ya juu ya bangwe ya libe mabani hahe. Nizo wabakisha nsi huzabidi ya luzi mna mwanahe woi. Ye mwana ya juu ya kawe hafitna. Subhanallah. Ya Rabbi. Mnyezi Mungu jaili wa zifami zatu zike Sudan. Jaili zifami zatu zike simante. Zike kole. Wanzane wabenzane. Roho bikeza ya lulu. Maturamu Harizaya Wane. Ma Maturamu, elle a eu 4 enfants, 2 jumelles et 2 garçons. Les 3 sont partis. Et Yabaki Turamu a été 2 filles jumelles. Jokaba Sambagamina 2 sœurs. Wasangwa déjà on a 20 ans. Haungwa on a 25 ans. Je protège mes sœurs. Mwenyezi Mungu hawatamani. Mwenyezi Mungu hawarenge. Na mwanamme tena Mwenyezi Mungu hawatamani. Wao nja waona. Hanzalia, j'étais petit. Ça se pourrait que j'avais 2 à 3 ans. Maturamu, elle a eu 2 filles jumelles. Mwenyezi Mungu hawatamani. Là que je suis là, ça se pourrait Mwenyezi Mungu hawatamani. Maturamu ya kikawa hiya nuono. Est-ce que gujo shida fanya nugo hingri? Katina mvuza ushida yazie Mwenyezi Mungu atiweturamu. Katina mvuza ushida yazie Mwenyezi Mungu wangu atifumeturamu. Katina mvuza ushida yazie wangu atiweturamu. Na maturamu kana warabu kaja shida wazie watilangwa zero zaha. Kara dirado hewe. Kari ya Mwenyezi Mungu. Quand je suis failli que parce que j'avais mes sœurs. Mwenyezi Mungu watamani 2 jumelles. J'avais un frère. Mwenyezi Mungu watamani wararu. Matura mugajaka uhatsukaya mimi ngamjukana mu hatanwasuli ajilonio. Hakaudofiki ko wararu warengwa ya babangu mimi ngamjorengwa. Je suis là. Est-ce que ngena toma kama udomjua hinse comme namone elle savait pas parce que c'est Dieu qui gère. Naretse zero wandu watukof. Naranzane. Naribenzane. Naretse upeo. Quand je suis là, je parle. Je défends mes sœurs. Parce que j'avais Tikana Njawaona. Maintenant, Mukajaunda Maana. Iwana shangu do wanyanya ya wazaya. Wanyanya wazaya. Waundo uliwana shangu. Nombo Mwenyezi Mungu maudu wasitile mzaza hangu. Pourquoi l'oua peu à ce point? Pourquoi l'oua nadamu wa peu? Mluere ndi mwanyanya nayi ya mna mwana mzima ikao haombo Mwenyezi Mungu kawajaji kwa msitili wende mbehe fitna hate mwana wiyareti mzaza hahe mwenye humlela yende hate mwana ya juhi yende zahe. Subhanallah. Ya Rabbi. Mama tulamu yedo ambile kwambia tulamu yedaza ngujo ulota ba maman. Si tu crois Allah mama tulamu ikahu amini Mwenyezi Mungu owanaha huwa wazaya Mwenyezi Mungu yakawarenga wao kwa jarongo wa wafumwa wao kwa jaula wanziani huzayo wanawashi wafanya simwa Mwenyezi Mungu hawatamano wa ilika jaranga mzima huzayo mwanamme Mwenyezi Mungu hamtamani yemi mituramu mfo wa hangu gojoko shida ujue yemi mituramu mfo wa hangu Gojoko shida ujere. Maman, n'écoute pas les gens. Wabidum amini Mwenyezi Mungu Jabbar. Et que mwana hongu fanyo combat. C'est Allah qui lui a donné l'opportunité. Parce que je parle par Allah. Je parle pas comme ça au hasard. Si ça se passe mal, je le dis avec le cœur. Mwenyezi Mungu doulono usikwa hango. N'écoute pas les gens. Même maman ngu tim bloqué. Ya tududunga ze video za hango. Parce que no kataisha na rongo wa roho yunambua. Katushinda avoir le courage de confiance. Ya ukamnyezi Mungu kangu wanzo kujontamani. Watina katsi ulao. Na kila dhonda hukana baraka. Naranzane. Naribenzane. Narantse rohombi. Narantse miliana hashari ya Rabbi. Narantse miliana hashari ya Rabbi. Huhatsuke mwanyani hongodu wa mfitina umenyele mna mwana mzima Mwenyezi Mungu ya mkusudia ya mba. Hujago mtsambazo ndabe fitine mwana jua hatawa. Subhanallah.
Longue vie à toi, mama chérie. Mwenyezi Mungu ujohunikane fahamu na mvu. Imna mwana wangu johurejei. Haukaya wuharuha hilizahe ha fitna. Na Mwenyezi Mungu ujotwale fitna lilo. Imna mwana haho yahurejei. Hanzahi Rabbal Alamin. Watukufu garda uharme troisième sujet. Troisième sujet kao. Mdojo ya ukaya mdojo uzaya mwana. Hajaka ajali wa mdu. Uyi mzaze ikao hazem na mwana hae kawa utsidai wa eche. Shange na wana hunu maga. Uyi na mwana hae mhu na mwana msholo na 18. Ikawe mzaze uyi hazem na mwana hae. Yedi wana ranzulu mabieni wazaza hangu. Ya ukango jujwa uzai mwana. Ya kane 12 ans. Ya 14 ans. Ya kane 13 ans. Ya 14 ans. Ya kane 14 ans. 14 ans. Utiteshe wa himanya nyuho ya mbange gavroshi. Utiteshe wa himanya nyuho ya mba haruho dahoni. Bahaka na 13 hatao dahoni. Kanti ujifikirie wewe. Ewa hangu gajo uhisaje. Imzazi wewe mwana hae hatimiz 18 ans. Yo uzigara mtsango wakawe imzazi wa roho njema na niya njema hunu Marseille. Yo uzigara mtsango depuis très longtemps imzazi wewe. Ce qui se passe c'est quoi? Mwenyezi Mungu nalipwene shara. Le sisi la homwezi unu ibidi mzazi woi yare o mtsango wa 15,000 euro wa usautimu. Ibidi ye mwenye ya jarango mtsango wa 15,000 euro. Ye mwana hahenga sina 2 semaines gandola fanye 2 semaines à 3 semaines. Katsuone mwana hahe wa 18 wa mwana hahe mwana msho wa age de 18 ans. Wa mpara katsujusa. Mzazi hatsahaya la mapesa ya 15,000 euro katsuiwo na subhanallah. Wapare mwana katsujusa. Ne mwana uo ye kadoroha ndaila wajazi mwana hangu kadoroha o wana hanyo wenji nga partaje udaona mafantomu molikoli gwaona wanzani kabila na kabila nga partaje gwaona education vraiment bizarre yani wazazi ka wana hanyo muwa neglige ho mafukoni nika mdu hadisida nyinao nika mdu partaje da nyinao o wana warede ha mafantomu ye mwana hahe hafana ngoza utunga mzazi ya jisuicide na mzazi kana ujua sababu mapesa gasi na 2 semaines e mwana hahe mwana msho wa 18 ans katsumuona hunu Marseille ye mzazi waka jajabani ya jia balance mwana hahe haukaru jomvumba le zina ngujo yambe ya shemeze shelenyi wazazi wandwa jina mlona ze amana humalahon oui bonjour mzembaba lashmi mlona ze amana za wango malahon na mzizingare ndo mlona tinike mwana confiance ye mzaze ye 15,000 euro ya homtsango wa wangu ketsuoneha ye mwana katsuoneha ye mwana katsujusa apeli ye mzazi woi haperturbeha hapare mwana katsujusa ya wasa wailewa ukaya ye mwana ndi ya renga wasa wailewa ukaya ye mwana ndi ya renga nivi nikonwi apeli ketsujusiwa pisi ibalwa e mwana genamu Mwenyezi Mungu najaleke mwana himna mwana msho age de 18 ans gena mwa insha Allah yeze mali yedele ya lawanizo yende ajula lawanizo yede wana walo yabo wajuka watla wakwaja juko daoni Mwenyezi Mungu narponesha ni wazaze kaudu mabaki na mdotu ndandro ni mlona ze amali ne mitsango homalaoni hanyu mratu doambe ukaye mwana hangu kajajo subuti de wakati warema oye ba kamna ushida mware trap woi hajuha katsujua ehende msafara gena âge de 18 ans gujojua déplacer de ailleurs gujojua d'Espagne gujojua d'Angleterre gujojua d'arma vacances daino onzanwa ende ya chape ya leze mali za mzaza hika uzoti za mzaza ha mzaza ha ye 15,000 euro inu gujo hunraje gujo irandeje wakati kao we mzaze kwa uzingara Mwenyezi Mungu naliponesha ranzoma benyi nyi wazaze hauke mzaze hojaji ya shemeze hauya zambe banu nyi wasaya mrengeze précaution nyi wasaya mdojo ukaya non il faut se méfier parce que ide mwana hae ya mza ya hombani hae kajakana mba imani ya ukaya kanrenge 1,000 euro, kanrenge 2,000 euro, kanrenge 500 euro, shaha jusa ya envelope kamili ya kane 15,000 euro, nyongwenza endeza. Mwenyezi Mungu na hifadhi ya hifadhi wana hatu, haukaya mzayo wana kamtuhanza mhadisi da nyinao, mzayo wana kamtuta mpartaje da nyinao, mzayo wana kamtuta mtahenamna ya ho wana hoka massage, ilo wana wajue izoekao do wafanyao. Sho wana wajua waredea ma vampire, gwa partaje daono wangu, monziani, daone makopini, monziani, gwaone makopini wa hao, hedu wavayao, waho wana ngwanzao luxe, haukanyu wazaze nusi ya hanyu, mwa neglige,
ngotsawo huvaya le bubu ne le gauni la 1000 euro hao le gauni la 200 euro hao le gauni la 300 euro e mwana hao hababa nkaba za kibatani e mwana hao havaya siri ya kibatani hendo likole hao wanzanwahe ikao o wazazao o marish o wana wanja fikirambi na mhadisi da nino wana na mtundo wana na nyimlona ze amali za wangu ze mitsango za wangu malahoni mtini kuwa na hanyu confiance na mdo tunda ze malizo winji wa hanyu mdojwa ya ukaya ze education mniko wana kazi tutoshiza ibidi mjadidishe nana zenu wazikobo juu haukuwa na hanyu gojomweleze mwana hao maisha kadha na mwendo kadha mwana hao yodo nziani ngujono wanzani wahe heli waenshio na makalima menji na strategy zinji wa partage odano wanzani hahonda wamenyeleze fikra na mfanye namna be mzaze woi wei mzaze wei dem na mwana ha ikaonge na wana watsan wei dem hu na mwele wei dem hu 18 na ikaja fanya betizi hajuha ni envelope ya mzazi endeza yengo ndio yafanye yengo joti misingi arejei haungu ju ya rumia ya baki ho kaka ajirejeza muhimu mguna protege emna mwana woi insha Allahu Mwenyezi Mungu ambenue ya jali he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ajali emna mwana woi ya parhanihe ya rejei nana ya rejeze mapesa mzaza hahe hau ya rejeze nusu hau kanga jokaya rangu ya rohanayo rulona 2 semeni ya bonge juma uyachapa ya bonge juma uyarumia Mwenyezi Mungu narihifadhi ya hifadhi wanasho hatu kaudwa za lalmetinu ya hifadhi nuwana kaudwa za lalmetinu mzaza ulone mwana ulone 17 utishesheye ye mzaze mwanahe ya lona 12 ye mwana juha ya trawa hauye mzaze mwana ulona 13 enda fanya mafiti wahaho ulone 18 ans ça se pourrait ya changer à la seconde wahaho ulone 19 ans ça se pourrait ya changer à la seconde na like harma zedua Ruombe zedua Mwenyezi Mungu hifadhi wanasho hatu Mwenyezi Mungu hifadhi wazaza hatu ya waenjeze imani na subra wado watunda hauka wautotunde mwana ye mwana wallahi ngufanye mishenzi gamjwa ondoka ya wana wenji walo harumetsinu waungwa fanya ondongo ikao ni wazaze kamjajozi fanya Gwanshio maisha ikao kamtuole maisha ikao gwanshio Gwanshio vikao kamtura mboka gwanshio zevizila wazaza hangu réveillez-vous na jadidisha zedua haukaya de zedua na ritundo owana o mafukoni utilante mwana ulo minori hafanya zuyanza hofukoni hai hafanya zuyanza harumeshamburia hai ekakuja tunda bomzaze maudungo jore mu mlango ekakuja tunda bomzaze maudungo yojaondi wafungwa wambe mwana hao habitikafa ne mwana nge minori yabo lo responsable ndawe ye mzaze woi hojabani arambie rizambi rizilani c'est pas une question kaya nguyengwe mwana hajoke mwana hamri huitwa ye mwana hamtwar matambu ye mwana hamtwar problemu mwana mshe wa 18 ans ya juha na 15000 euro yenda zahi subhanallah mwana mshe wa 18 ans ya juha na msango wa mzaza wa 15000 euro ya juha yenda zahi wo krimu wo peu yoro hombi ikao na rifanya rutundo wana de wana ngwa jendao o wana kwa tutunda o wana kwa tsoleo ya ukaya o wazaza hatu ngwa sufreo nge wa hundu o wana kwa tsoleo ya ukaya on fait pas ça à notre maman parce que c'est ma maman shawoi hajuha hendezahe habalia katsuoneha shazedu arombao mgwaja ile kange namu izo des amendes zedu aruombao mgwaja ile kange namu na obo mzaze utudamba ukaya yeba kajaula wa ratie cinema désolé ratie cinema ye kajaula wa kajaunda mdombitsa kafa ba de problème katuchisa telefoni ye hajorenga 15000 euro ya rohoda honi edeza he mwana wa 18 ya de hujisa telefoni utudukana harara kwa kajaula wa wonge hongu chapu subhanallah wonge hongulo wonge hongu fanyuma ngububu via he normal alafu harara mzazi aloni yote de mapesa ba de problème nsujua nguna jali kajaula wadunge hawarahe wohede hongo tsongo ufanya ulaba na batani hajaha hudhulumu gamweli wao ya roho ya mzazi ye mwana woyi hende hamka harma ajali sheroho ya haye mguna ajali kakajaulawa regarde le sentiment d'une mère merde na magale sentiment ya mzazi ye mwana hajusa mapesa tsuma shashi hende zahe shazedua ye mwana mguna ajali kakajaulawa ya rabbi regarde le cœur de nos mamans regarde le sang-froid de nos mamans na magale roho ya mzazi mwenye ikoza ye mwana we yemfanye masakri ya usha toujours gumombele dua bade mapesa ya usava gamjujwa nji harmadene shana tsonjusi ze telefoni na magale roho ya mzazi ya rabbi
na mangali roho ya mzazi ya Rabbi, roho vrema subhanallah. Kabana hinruja mzazi, kabana hinruja mama. Y a pas plus important que nos mamans dans ce bas monde. Si tu veux le paradis, respecte ta mère. Si tu veux le paradis, assis-toi au-dessus de pied de ta maman. Dis maman, pardonne de tout ce que je te fais. Maman, je veux vous respecter. Maman, gamanzo zera vizaharu. Yudi akabili na mangali mzazi wa yaji ya tinzo tomaya. Na itsugwa bukaya yengeda hu yena tsonijibu na mangalero wangala kaula mdu madami wabeje na mangali mbaba kaja tukane santima yo na tujuna honi hunu kaka mbele mapesa hangu yo juna honi hunu gujohelelea na mwishe mwono mzazi wa mwana na tsohuja na juse telefoni watukofu. Mwenyezi Mungu narupone shari, Mwenyezi Mungu arunike musomome ya Rabbi, Mwenyezi Mungu ajali narudi kutundu wanaodokana baraka. Owanangwa enshiwe zinji mubonze rahano malahoni. Gamuambia ozinji no wanangwa ranga ozinji mubonze. Yemana we yasubuti ya jusa 15,000 euro sha ya tsurenga. Ya tsurenga baike tsurenga 500 euro. Renga 200 euro. Yerenga 1000 euro. Yerenga 2000 baya umenji. Yabohu exagere. Sha 15,000 euro. Subhanallah. Watukufu. Désolé nimlo TikTok. Aukaya Juanza langezi appel. Juanza langezi appel. Shabese kana orenga appel. Shaudu mabiani watukufu. Gare ju harmo deuxième et premier sujet. Rambie nywana dami kanga mredunga. Mwishi ya zahi mwana mshekao ya balim na mwana hae. Ulumade yensingwe itso ukansi. Ya mbala honda mayoti. Indabakide na mayoti. Ma docteur wa mayoti wa uka vomie wa transfere mwana wina mzazahe la réunion. Be mwana ge grave. Ya bali mwana wala honda la réunion. Walo la réunion amba uka vomie mwana transfere wa Faransa. Mzazola bali mna mwana hujanu Faransa luhunu Marseille. Daini mwanyanya. Wambaba mzima mzaze mzima mwanyanya mhuae. Hajaha watoa hobonze. Bahari mwana mshe ye mwana. Owana hahe kwa tusuporte mwana ireweola. Uo mwana ikao yensingo ketsu zingara. Uo mwana ikao yensingo ketsi ngyo harmatambu. Mnyezi munarniki khatima njima. Winga jorenga mama 1 minute mama. Garjorenge appel yaha. Yabu garjorenge appel ngwa katwe jereje TikTok. Rijohanza nywazaza hatu. Ikawe mwana mshewe hatu mwanyanya. Hondani na mwana irewe. Baharo wanahahe kwa tu support na mwana irewola. Kwa tu jibwana hamtondani. Ruhundu mzaze, ikawe mzaze uyenshi eche, mrumduhazi, harenge mwana mshewoi, rimbeha hamrenge dena erjuhanza hini mwanadamu, yasaidie mwana mshewoi, 10 euro 20 euro, ne mwana mshewoi yasidi angalim na mwana woi, ne yashide ya kinga ukai mzaze mrumduhazi woi, ya mhansoda honi, kana ushida mukipemba nrahula, shadu ukaya hamrenge ili alali. Rjuhanza waki wanadamu maisilamu, wasaidie mzade woi, deka menjili rumia, ekamali rumia, ho hanza Rabbal alamin. Mzazi woi kajajonga mru ambe gumnuke mwana endi afanye hazi. Haka woi mwana ikao yensingo ketu zingara. Woi mwana ulona 3 ans, shaone mwana ngojona hama mwana ulona 6 mois. Yodi hele mwana ikao do yalione zetabu ikao do yalonizo. Rjuanza haina mzazi. Ulo hunu Faransa kamil. Simpaka do alo Marseille. Runre namna risaidie mwana mshewoi. Yabe mwana hemba hiru yale. Mnyezi nga jeli mna mwana woi ya hunre unono. Ye manyanya ikao do ya mtoa. Mnyezi ngu jompinise. Gadu ditina ruhambi ya ukaya huzaya wana. Gofikiruka ya mwana irewe de yazalo ala umbani na tabu. Huduwa zaka wenju warengao AVC. Wenju waremaoni mawade madziro. Na uwa nyongo ha Mnyezi Mungu warade zirewe. Mnyezi Mungu nariponesha runa nadamu wapeo. Garangao apeli nzima. Ya mama vazi mama. Garuhishilia ngo jujo para harma telefoninu. Yabonyi mlo TikTok. Désolé. Garangao apeli ya mama. Wakatoka salangi apeli ya mama. Garjo direjei TikTok. Wakaga mfikurukange jo hima pause. Wakatolishie mama. Heze suje kadula zababanu. Mnyezi Mungu nike taufik. Uwanadamu wapeo. Mama ngojojo para. Mama Marie Youssouf. Appel 07 73 90 17 54. 07 73 90 17 54. Ah, subhanallah. Oui, maman. Assalamu alaikum, mwanangu chizo mahaba nijiba mjukale ojuma avu wakubali apele wa mjukana. Ah, c'est normal. Ewa. Mwanangu nilisheta murali. Suya da maja na domoja. Asante pia inshallah. Bakal mati wa maparo na biya
Ah oui. Uli hadi wa Mwenyezi Mungu ndio ujuri. Yende ujuri ya mtali yao shati dasiri. Mtombalisha ya mtali ya Mwenyezi Mungu. Noko njakanta nikimbia ku pale wale mzade wa ya mana wa ya divizionene mana kaitu ni kita ku hoyonga mjuoi taratibu yake si wakomorie bakomorie baishe nga mwanadamu apeusha sina solidarite na amini Mwenyezi Mungu da izofanyia panga zofanyia churamunge yako wewe ambia hapo Mwenyezi Mungu na hena zihimilia azibauso Mwenyezi Mungu zikamilisha bujo saidiwa Mwenyezi Mungu yifadine ne mwana kambwa benzi shanga mine poikao yini peste le cœur rondo yawo imnamana wimgajedari gimnamana ya jaya dumiwa ni mananya ngabumria jabu kane mwana kajauna irumbisha ukana mla jamlela imzajia kaujama mie hizo ukaja kama ya jao zo nigangi moja afanya je nigangi ya kaunto mais je te rappelle à cette fille là où tu es si tu nous écoutes fais pitié à ta mère. Fais pitié à ta mère, on revient vite à ta mère parce que tu sais très bien que c'est ta mère, elle est malheureuse, elle n'est pas bien là où elle est. Fais pitié à ta mère, reviens parce que ta mère, certes, c'est pas elle qui t'a mis au monde. Si elle te l'a caché, te l'a pas dit, c'est pas pour ne pas te perdre, mais une façon de dire à sa fille que je suis pas ta mère, pour elle, c'était trop difficile comme ça. C'est arrivé à beaucoup de mères. Il n'y a pas que cette mère qui a adopté un enfant. Il y en a plein. J'en connais plein. Les jeunes hommes moyens, Gazidia, de partout. Donc, tout ce que je peux te dire, ma chérie, n'écoute pas cette sorcière. N'écoute pas cette sorcière. Reviens à ta mère parce que ta mère, elle est malheureuse là où elle est. Elle t'a pas pris pour t'embêter. Je sais que tu es heureuse avec elle. Tu as été toujours heureuse avec elle. Reviens s'il te plaît. Parce que c'est vrai, il est vrai que ta mère devrait te le dire à l'âge de 14 ans, 15 ans. Mais elle avait peur parce que dire à une fille, à ta fille que tu as pris de l'âge de 10 ans que je ne suis pas ta mère, pour une mère, c'est trop difficile. C'est comme au fond d'elle, c'est comme dire au fond, c'est pas ma fille. Donc, là où tu es, si tu écoutes cette émission, si tu apprends quelqu'un qui te le dit, reviens à ta mère, parce que c'est elle qui t'a élevé, elle t'a donné beaucoup d'amour, elle aime ta mère, tu parles toujours avec ta mère qui est au Comores, donc reviens vite, n'écoute pas cette sorcière, parce que c'est pas une vraie mère, celle qui t'a annoncé tout ça, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, nzaje wo yindaje mutaka hobi wa peu wana wanupia warengwa gajijangu wao mangangwa usioda uni hatu kumuliga sinangu mwali ali harengwa aramu 2 ans ujo mzata hahe wawoja wamlaulia hata hunde back get université arenga la 2 ans wo je suis très bien katina taba problème donc mzaje Miami na peu na vanu maana ambapo ndimbi liwala luza ya ngudoli na message ni bya wabo tena na Johana kati utambisha bobo chiram chiramga mmoja kananga bo problem zero lo machishurano parce que haina mdungu toto mozie mwanyesha ya hambaga ni mwana waula wazaze tika Komoro tiruana hangunu sadali ya Komoro en 2007 kana mina wata 2015 mwangu ya baka dungani na mwana shayu jahunu tuwabeshe manama en 2019 yani wangabi ni watunde basi ngama belukana na fahamu rali mdu darini mdu butungo mdu kabesha uno ye mana hangwe kamfanya japaro kana bobojira japaro kana amini kwa manangu choka yonzi hata yewe waende na uliona master uliona CDI uliona siasa mambo limdao Desemba nifanyia halali japaro amini karoa niukana harara yenda muna bileta sibuzi na alikugalikane mwana hangu pasunga kwa tete mwana wajibwa na mjibaya mana wafula nyanja shonga dungu bange na ruombe zedu wa mwonzi pia wanu hafidu daraka hakama na mzima uliona shonga mraani yo usawa nao wadaki wajuka wema shonga wote pia ikasumu njagu mamaji ye majipia yo mjasumu wangu pia uipa na ruombe zedu wao wana mdati shemana wa mananya dewa hangu kangule doze na hii kana uzenda unu mraani botiram kana uzenda mraani karibu njo mwona wangu kangule doze na hii mjoda mrawa ule mjojina de ujo mwona vahewa hao ngulija unumdani ndiyo unumdani ununga wenji wana wa Komoro chantu ya wazango bishikati sabo ni
ngombe kana mguna mhafadhini bwana baba ni watiti wapato na mguna mhafadhini mguna mrejejenize roho basi nira mzani mozani si mozani maisha ya hangia maudu mtite mwenziani yodeni ndio kuhanda ndechote shiaba kama simrujusha zaya ndio tulabakati zaya ndio wangu godana kazi wangu ndani chakati komole mwanangu ndole koli du matin jusqu'au soir mwanangu ngoli se wangu ndole koli na ngoro utasiaka mpaka 18h d'aje wa studa honi yo l'université ngolo hasta 22h d'awa studa honi entre 8h ya roha wa 20h yango zwezi ya ndaondiani kutizijwa kakana honesa na lidonda ziduwa Kenya nzima lidombi wana dua pia mjwa hafazi tafazu wana hatu kena moro hunde maana ikambwa benze yesinu isiki anjala hao sharif kena sina wo ikede toma ya hatu ya mawu yo baina da akhira insha Allah ya rabbal alamin inshallah yesahemna maana wo yaringe mapesa. Là où tu es jeune fille, pense à ta mère, c'est ta propre mère quand même. Ah oui. C'est ta propre mère, tu sais très bien comment elle vit. Moi, je ne sais pas comment elle vit ta mère là où elle est. Tu as vécu avec ta mère, tu sais ses moyens. Tu sais comment elle vit. Tu sais bien que l'argent ne lui appartient pas. Ramène l'argent, reviens à ta mère. Si tu as bouffé la moitié, reviens quand même, parce que déjà tu as pris l'argent. Ta mère, elle est dans la merde parce que c'est pas son argent. Tu es parti, ta mère, elle n'est pas bien. Elle pense à toi, elle se pose des questions, elle est vivante, elle n'est pas quoi, elle est ça, elle est ça. Là où tu reviens quand même, c'est ta propre mère qui t'a mis au monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le paradis est sous les pieds de nos parents. Pense à ta mère, elle revient à la maison. Pense à la santé de ta mère. L'argent, c'est rien. Tu as pris l'argent, peut-être demain ou après-demain, dans 2 mois, où Dieu est grand. Dieu peut trouver un moyen pour que ta mère rembourse l'argent. Mais reviens à la maison, parce que tu as fait du mal à ta mère. Nous, on a tout la savane, écoutez les parents, pensez à nous, parce qu'on pouvait, المال والبنون زينة الحياة الدنيا. رمال رما بسالي نتور la dunia. Zimali zunga au vitu charma banki rahansi, reha kanga wazi, zijezir lele. Sharo nukana kairu wana, dabori hansi Somalia, huifa rahasi alama, huifa wanatu wajuridia. Donc wanatu na mtafadhali na ukana baraka, hanyo tipia, roha hanguru wa hanyo tipia mbuna wasi baraka, bawa watu son tipia, basi sangu yoruha mauduenza ya lole, gamjo kavama, besi mjuruha mwenzete mana ni mrume, gamjo hunda mana Islamu ni mrume, ikawo tilinazaya. Kakomor makumena miraru wanangu wakahunu, sikawona unga wanaume, sikanamna wanamtiti, wanamshe, sikawunda wanani waruma, weda ni warumo shindoni, ni warumo dukani, mbuna walivenu wazaya ya wate baraka, ni wakahusaidia. Yode mesaji na kazani vehe, na kena ni anzima resite nyambi. Mana nyuobo ulona wazaya, usabiga na huzaya. Da mnyezi mbu ya hunika gujojwa uvuha alaha ya sasima. Usambie mwana niwasuza ukana balaki na tiyundu baka jazaya. Umdhulumu mwenye maisha hake. Ya tambia ya simbo ya juata sa komoro. Ya hadisi nena mbuwanu ngari hadisi wangu uwezi komoro na ziwana wao. Umdhulumu ufanya na ibu mzazi. Uzaya kusulolea kwa uzaya. Ibu wahungu wajo ufai. Bangu wajo kana muo. Ibangu wajo ule gaje maudu. Nyezi mbu na kusamiwi. Mbu na kusamiwi ba ule denai. Cha. Ibangu mbu kujo kusamiwi. Sahema na nyusoma haya usani ranzi. Mwenyezi Mungu kana Mwenyezi Mungu yosani mrudambi ya Mwenyezi Mungu. Wewe asofunga sumu, wewe afanya mazina, wewe ngoje msaa usami. Chani zangu wafanya manani wote manani usami ya usami bahule de naiza tuma mpaka ufanya uzuri na watu mpaka. Mwenyezi Mungu anasema mzazi mwenyewe mwana woi. Ya amini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu jomrejeza ikamgwa bende inshallah. Ne maana kabisa kana mkaja wao asolunge mabeya ngene. Ngwa ule ko ngwa ni mabeya ya mnarede, tarede mnamsafara. Kasi vacances, wanu vacances tabasa ino. Kasi vacances, na riroere jana Espanya. Na riroere jawu. Agungura na ashera na ume mwaze group hizo ngafanya hizo zote pia. Nizi nguvu mwasilisha haya rekambwa benzi. Nana jema liza wandu. Ya jirenga, ya umadi, ya umizi mlokova mdu. Nizi mkana jema ya juhuni kazo zirejezi ya wabalamina. Mgari siteza sino wana. Shahenye, karizanti. Mbua site shehe mananya ba. Debaka litijangu. Debaka litijangu. Shamiji mwenye hifadhi ya wabalamina. Unike kaulu sabiti botiram ya urede mwana mweza baraka eza viraji viri ngojo kana mumza za ngojo hundamana ngojo mpeshela kaburi na hamaje maja na joenda Mwenyezi Mungu akubule dola hapo ya hairi haraka ita mwabenze yuka na mahaba na nyanzo na wana na maridiki
nguya utukuze hulele hilu na wana nuru inshallah ya rabbal alamin. Assalamu alaykum, juma jema ya khairi ya hususi. Merci beaucoup mama chérie, merci beaucoup. Watukufu domwambia nyaukaya karnauzia huwa na nezembi pour que ça change. Mwenyezi Mungu Jabari arjaili yezarongozi change zike njema huhanza rabbal alamin. Usiku mtukufu wa leo, usiku wa juma wa baraka, ikao juma usiku wa leo ndo usiku ya dunia yaumba na ndo usiku ya dunia ikao Mwenyezi Mungu ya jutamani yezumbe zahahe rjuanza haini mwanadamu uridungo ulona mahaba na nyanzo na rikontakte risaidie mwanamsho hatu ya zai mwanairewe ikawe mwanyanya wa mbaba mzima mzaze mzima hamtonda ni baharo wanahahe kwa tusuporte imna mwanairewe ola womona kwa tujibiwa hasiyabu hamtowe mwanamsho yuhondani mwanamshe woi ngena mru mzaze ikawe mzazo yoka waeche hamrege ham eberge hasbabu ya Mwenyezi Mungu nami banda hanipara tsende rimona inshallah. Nous namna merci beaucoup Ben Isufa Aladin, longue vie à toi mon frère. Nous namna risaide mwanam shohatu haina manada mujoka na beke di ero nationeye rimsaidi haukaya mzadeweka na ushida fanya hazi raili yohambaguro ntsumwanenda fanya hazi ijo mkinishi haya deranjewa raili mwana henge mwade nge harumatambu rijuhanza wanduwa hundre namna rimsaidie omala nikaudo yali weye mzadzo ya eberje kana ushida ya msaidie mbandu ya hula shaha msaidie abantu wa ulala rundu wanadamu rihundo kangu jo shida fanya mbakursu baike ya emwa ou 2 mois inshallah. Mimi ngamina 100 euro zahangu gamzambo esha tuambe winga mzambo 100 euro ngamjoka shoti hindu yabo gam aminuka ya ngami partant hauka izonga alfanya Mwenyezi Mungu ya jari jailie ya kuside joka na heri rido saidila na hauka imfale uti de mfamaudu mruna tikane hali haeha na mwanyanyangu tabiho inshallah. Watukufu Mwenyezi Mungu narunike mbandu kwamba kaulu thabit likuwa na damu uduhanza na duniani au kasonsi pia arija ngarjo ulawa waka wenji wakairi wakana maana nao kwa wati waka wenji wakana mali wafu waziranti waka wenji wakana maduka wafu waziranti waka wenji wakana majumba wafu waziranti nana wakana wana wafa waranti komarjo kaukana rohombi a ce point mwanadamu wengu joli wa hero hombi haifanye mwanyanya sa propre sœur ya mteo hondani bahari mwana hahe ngeirewe atampaka de yabo bom karnauzia huwana nezembi raili ngasina zemvu ngasi hai hauka Mwenyezi Mungu waiche diarinika zemvu zini ruwane nezembi omuhimu rizambe hamaste. Longue vie à vous inshallah.